Sibire kurungi twakutangirira eshaha nizagacencire ebiro by'okwezi ni 14 okwezi no kwa munana omwaka ne 2025 Serena nuwamanya nyine Sunday Brian ito turabe ntukusiyaho agacencire agutwatebekanisa omwebazi obu ntisa kwakire mtu y'amakuru tugaruce n'amakuru ombwijire gacencire kireki abakurire okuzika Honorable Mary Karoro Kurut basima government ahabwo kubanguhiza ahabyenshoboza Mere nuwabe nakunda okurwanira obugabe bw'abakazi ombirwa Mary Karoro Kurut gwahika omakage omulintinda Kampala okutora n'abakuru b'entebe za kashatu n'abakansara babo obururu bwaterwa omumagombo 18 na za town council 5 omuricegegwa amakuru ombwijire abakurira entebekanisa zo kushendekereza omumbiri gw'omugenzi Honorable Mary Karoro Kurut bayoreka entebekanisa kandi nibenda gavumenti ngo ebase kuyamba eka y'omugenzi okora ikorero rye erya reusable sanitary pads eryabiratandikire kubasa kuyamba abana babishiki hamwe n'abakazi zibire zirishayitano neshwe kazekero obwombere bw'omugenzi Canon Mary Karoro Businjo Kurut gukuretwa mu ihanga bwa nyuma yo kwika hacayi cyentebe airport obwabakorokoro mu government bebembirwa muhwezo wa speaker Thomas Tayebwa owabire henganzi y'ihanga Dr. Ruhakana Rugunda Minister Rafael Majezi nabandi nibo bagwaciro mu kitinisa na bwa nyuma umubiri gutwirwe hari A+ funeral services kubasa kutebekanisa kandi omwebazi gw'erizoba gwatwarwa mu makage omurintinda Kampala aho bariyo nibagenda misho no kushaba twagambaho na bamwe ombakuru abakurira entebekanisa yo kushendekereza omumbiri gw'omugenzi kandi aba bagira ngo izoba ryanyencyakare naije kutwarwa aha kanisa ya All Saints na Kasero kubasa kubana bamushabira rero na bwa nyuma omumbiri nugwije kutwarwa omu district ya Bushenyi omu makage kandi naija kuzikwizoba ryo rwa mukaga kinyencyakare twino kushabira omugenzi abari umuntu wekanisa munonga kandi awar Canon omukanisa ekyo nekitinisa cyayigwa munonga omumatenderaga mu matembezo g'ekanisa naija kuba kushabira omumbiri gwe aha All Saints Church nyencyakare shaha service ne kutandika shayishatu n'icyo onkantu abantu mwena abakwenda kuja kujoining mu service ejo kuba twashire a All Saints Church shaha ishatu zo mukasheshe service ejo nje expectinga kumara eshahemwe emwe n'icyo kuturahize shaha mukaga umubiri gw'omugenzi nuguza kutwaribwa umunje yentura itukuza kumuzika Bushenyi nguza kutwarwa enyonyi twakire omumbiri gw'omugenzi nabwe abo kuba diocese y'eberi ya Western Kure diocese abar Canon omukanisa yabweranya amino mudesi yabweranyangi naija kuba kumushabira mostly ba OGs be nana kuyabaze kurobingira ebintu bingi ekanisa na nishomero yitu yabweranyangi girls deni kwara rgeyo hatuze aze omumakage aha abantu bakwija kufuna omugisha kumutekaho erisho lya muhero
Michael Mawanda omwomba kurira entebekanisa yatugira ngo gavumenti yahereze kubahereza obuyambi nk'uko umukuru w'ihanga yaragire ogu yashaba gavumenti kubasa kuyamba famire y'omugenzi etware kampuni y'okukora sanitary reusable pads kubasa kugenda omu misho eyamba abanya-Uganda. Ebyokugamba hariho na Amerika rero ni bingi munonga konka ekyomuntu ekindi kumwijukiraho munonga ekigambo kya hona Amerika rero kuyaba kugira ngo ekebere abantu binyi bagira ngo aba politicians nibagambe ibi na biriya konka meri akari y'umurengo rundi kuyaba kugambira ikigambo ekyo kikakiba kiryeyo ogu yagamba ha mugenzi Mary Karoro nko muntu biraryo w'amazima kandi arukunda abantu. Project yabire natandika ebire ryo kukora abenaza kora reusable pads zabishi ahubwo ni kimwe cyo gutega kibana bashuma ahugira ngo ijo item no baba tajini abo ibora rya Atlantic Eco Factory mbase kuyamba omushiki agumize munashoma atetege ganisi ekizibe tenderez Yesu Gasha kwa Jimmy Muhumuza omuri Kampala. Jimmy Muhumuza ombere gwa America Roro Crut gwahika omakage omuri Ntinda Kampala kandi gwaretwa aba A+ oku hariyo abanyuzare abanyamukago abanyadini hamwe n'abanyabutegetsi kandi baba bacuramirirwe. Nenda fulaga, kote ngasikira ba fulaga. I ask all of us to stand up, remains of our very own. And as we sing, Ruhangishitwe, Ruhangumwana, Ruhangumoyokwera, Atwende. Okoba maraika niba muhimbisa ruhanga wanje unkunda. Witness of your servant Mary, now departed from this earthly life. As I come here to speak to your people, I ask that you will encourage them and comfort them. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable unto you, because you are my rock, you are my redeemer. Come and speak. We are all waiting for your word. Listen to what you want to speak to us. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Muzamu n'amakuru abanyabushenyi bayoreka bimwe abibarukwija kugumana ibishikiraho umugenzi Businje Mary Karoro Crute birumu project ya Ntambiko Craft Center eyabire atandikireho na factory yo gukora ibyo kwebendisa by'abakazi n'ingashizete pads okubasa kwera abana babishiki hamwe n'abakazi handi hona no kucendeza ibura ry'emirumo ombashomere bamwe bayoreka omwiruma ogubarumu Abanyabushenyi na munonga bakazi bayereko kubajira umwiruma mahango urufo kubihaho Mary Businje Karoro okurutu okurjera akashekwa kubabire bagira ahabwa project yabira baterireho okutunga mirumo na no kongeraho ebyemikono icyo kubanza Karorogu akabanza yaturundana yatwegise ebyemikono yayegise amenyeto okubazira okuteka emigati nkebyo Nyomwe aharyabo abayegire kubazira reusable pads kandi kunahereze kuzega yagaruka yangumizamu yamuruminga nahinduka no mushomesa wo kushomesa abagenzi banje bituretira abantu bingi abamumbarga Kenya abamumbarga Tanzania abambarga Sudani bija kugure bintu aha ibitebyo bye hibishikira aha bitahize uko mwanyogu tutasamene kitani izoba bamaraguze ibintu ushanga ko mu kwezi ariyo kabakigasha ebintu ebyo ninyembire nimbyakire byantambike Craft Center abana bandi kubahereza sente na mununge bakozese mikono yabo reno tuyamu sente tuzibashashura nabo bazombyaro byabo bebishaho so Mere Karorogwe nyoni cyo kutangaza iki yakorira abanyabushenyi emishome ibaganyirwe mwa hari Mary Karoro kandi ibatungire muna nemirumo erume mpaka zo kujwara za siyute z'abakazi enjwara yabishye bato kandi cyakahakuruke byibo hamwe na nebitemere na nebindi cyo nekirenga aba bashabira babire babyegere okushomesa abagenzi babo ejo yona eyakina mu burisa bwona twaza hari intambi kwawo rero yatwegese byemikono yagarka yaturisa yatunywisha kandi yagarka yaturongora buryo makagenda aine cyahire umwanyogu mwe ntumusima ntumwebaza munonga nangwa nakwaya zone zanje zimbenye nekina mwaha no wabire nazujweke mizwa bona bamaza azibona bajweka itwe nkabahereza buri Christmas buri Easter no wabire natuhereze byo kutwasa kurabo mbere bukuru nkebyo Yo Ntambiko Craft Center ebirerekerero kwihayo omwana wihanga omukwege byemikono enjwara iyo bahangwa bwa buri yomwe ekiretiro kubanegariza hebintu ebi abebembezi becangeki bashaba government bimwe aharyebi burushana abaryama radio nabaryama TV nabaryo mu bantu nayegesa abantu okurwo mboro nebintu byendunguka mwenyo nani nshaba his excellency na government ya inarayimu itwe nk'abacara babushenyi etuteremo mukono erebeke ngo omucara witwa Rora yabe ahabe yakana factory yitweji batuhe mukono mazima garhanga habe yagisya government ejimaririze turebeke ngo cyo mukazogwa birayekirire kutukorra cyashikirira nitwa abacara babushenyi tuganyirwemo ninyenda mwishuke honorable nangwa n'ubwa afire mu mwishuke byabakorere mu bitombana be abana biyayorire mutuhera abana bitemero hariho abateye nemero abakomera kata kumenya kutugirira nemero wayabarondo mu rumo gwabura kujya tutegereza tuyina abana bitu mu bishuke president Museveni tujishira abana bona mama muhabereche mwabaherezo mu rumo emerumo bakora izina rya Karoro ryagumandikira ki ranganwa ahitwashikira ahari factory ya Padzeji twashanga umugenzi Businje Mary Karoro okurutu abire yamazire kutamwe byuma byona okurwa mu ihanga rya China kandi bishembere byaba bisigiro kwepanga bakatandika gukora imirimo yabyo kandi bashaba government okugira kiyakoraho Mary Karoro okurutu naija kuzikwa harwa mukaga rwisa BTG omumakage bushenyi uranangurira ngo yakwasire ha mukono amakuru agagasha kwa Ben Umuhozo mu Rubushenyi.
Ben twaza kumuraho nitugaruka agarukurataho isente za Uganda shillings cendire oburemezi ahansharo ya Uganda na Rwanda isente zaruriye amanyarwanda yaraguye obuno buhabuzi ahabyo bwegese itwa bazire nitwe baroro modoza babo mbwenu buri muntu mugwaho gubona ubwo gukora horo muzire mutahi wanje gukunda so mwana wawe kandi ashemeye gumanya atagumana akoreba n'uyimuka kasheshe nojwara nogenda reno garuko mwaziyo tamanya byokora tamanya karungi kariyo tamanya kabikariyo so ko kuba no mushobora ata kaye nyoni nimba gambara ati nyoni nkora umusente byo mbanga so kuba mbasha bekintu nkashimama noboro nanti yo tinkabura senta kuba ninkora ki ombanka so rumwana nawe nabatunda bena kuzayiza kushuma ko rumbanka muri kubura mu obwe bwaba buryo buhabuzi ahabyo bwegese banywano banje ubuntu bwo bwire wanonda kushaba rono mbanka ijakare uganire na rono zofisa wawe akugambire cyo rukwetaga fomo gize kare ojo mugarurure ozo mbindi ohurote bekine poreshe taro obwire kubarahike obe no manyo fomu yanje nkagita mu banki egeneji nubaza kumpe sente bazo kwekare oyetebekanuse o shopping umwana azahishomero kandi ikindi kugira ngo kwiza fomu yaheza kweti ubundi sente wotaruredo takazenzere nubazo iwe nugane no office wo mugambo tesente ninzenda abana baza kugira ki bazagaruka hishomo konga byo nogabwa wabigizire ki wabitebekanise yakorambuire buri kimwe cyagizire ki cyahwire iwotegerize esente aha account yawe izobera waragine noha na ronos office wawe reka tandike kare turgo mu kutabana umushahe za muheru Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Echiro chisisire chireje Rose from Nempaka sheshe karonje Para see a rose spring a rose from Ejini biti Tokuro busas mukashesh Niguko masaji ngo mchiro chuna Werare nko mwerere n'umfaratsi bw'umutendo kandi nuguhanga umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecha urkwenda Resform ensiye biroto birungi Nye biti kubyenda Penkoni Yakwera utamuyo mu mudu nokora ekikire wanyompenkoni wanyompenkoni nushumurira kushemererwa urubunuzi na nobusinje Nuenda kuchamuka mpenkoni Nigenda yakini cyo kunywa cyonka Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushisha nyishija Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe Sinza kutambura ngasinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi Mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahibaru kwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa ni
kigenderaho. Hey, manya bino buraro burungi bwo murembe aha bei nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far, lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. wakozesa momo nobu inamani go kushashuje bwagura urikozesa simu yawe hatari okuteganisibwa yimata star emwe mukagitano star ishatu hashi ningasho scanning code ku downloadinga momo app kushashuje kintu cyona hari okuteganisibwa na change kandi kiri kukiraho sente zako ho wabo ine cyo kushashura nubasa kongera hazi wabo ine urikozesa momo advance ejo niyo momo amani agari kuretera kukiraho. Manager, ogito wagito. Ko kama tumukidara, kabataka jiremo. MC takiziri. DJ achumna na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tukizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukaza kunyumbo. Na wapenzi yona nesente konga tanyuire mbogo. Nikushekere nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka. Oyine kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi yabona abafune visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cya Kenyonyi omu Dubai emirimo nkaba customer service airport security aviation stewards a check-in agent, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Gumizamu n'amakuru abantu okurugoma gomborera goni 15 na za town council 5 omu district ya Chegegwa batorana abebembezi babo aharengurwe gombora na town council kandi hona no bukirabe ngombaro rwabatezi bakaruru rwa Cendera wagerageranisa nabo ababire batiro bururu. Akarura kakaba karya ka town council ya Chegegwa kaba kinamana minji munonga aho entebeje isimbirwe abantu babiri abaramu Musaswa Ibortaji na Robert Kusemera. Koma kumrembe abantu bakoma kwa side ambazo zona mbaija mbayirundamu so koma kuno kumrembe okutera karoro nkaburijo kwaba kuryo ko kushoma amazino mu register kandi haba hatariho umuntu wena owabana ikirezo bwa katera atari mu register. Musinguzi brothers, musinguzi Christopher, musinguzi brothers, mushabazi musoke hanyuma kumaise cyagaruka abere musuma bona somero gese bene bagonza bataba agency babona nomo yarugama asemerire kandi
pirize ngo nyakusingira wasingira bwa nyuma yo kutera akaroro aba bantu batekateka ku bantu bo basinga batandikiraho kujaguza kwetorore tawuni yone yacegegwa. Tunisimba abantu bakegwa tawuni kanso barugireba abananyo side yange kandi basobora kunkoma mu bwingi muno nimba simba ate nogarukira kandi nimba manyisanti ninja kuba nenywe mu buri nsonga yenu kandi urogwera tankomere twije kubahamo n'ubukirabe ngo buroro bwaba buryo bwihorere konka abantu bacererwa kwikomyanya eyo kuteraho kandi ababutera nabo baba barabace ahandi okutera karuru omu district ya Lyantonde kwaba kutara mu digito nke ya burijo kandi harebuka abantu bace omyanya yo kutereraho ahabwa tawona kansempango ya Lyantonde twahikomyanya mu cyabakoza kijukizo kochi na Kariro ward konka abantu twashanga bino muhimbo nkoko bururu bwizere no baho yamanyi nga buli omwamuwulira tulinonye wano weriba weriri ayimbire weriba teririiwo ngenda kusaba mu bulambulu kupofuluma okoleki ogende akalulu bajja kajimbira okusinziira tanga odoyirwala ngati akalulu katandika sawa mukaaga abantu bali mu nteekateeka eyo yonna gye tuyise gyenvudde gyempise mabega eyo bantu bali mu nteekateeka beetegekera kujja kulonda bamwe mbesimbire ahabwa chairman w'entebe ya kashatu omutawuni kansenkore ya Lyantonde barimu Dagaras Makumbi Johnny Mutebi Methodius Oyesigire Christian Wagaba na Mustafa Karore otwire mu ntebe eji abantu kuba ntino banzikiririzamu mu byenkola mbadde speaker emyaka ena sofa ebintu byenkoze mu kitundu kyaffe abantu basobodde okulabika ne bagamba nti tumusiime kuluna ayitewo ng'alya n'opposed ku kifo kino ekya ward mbebaza okutana esimba ku bambi mwebale nnyo mwebale ddala kumpa akalulu nze mukadde akiikirira abakadde bonna beetawuni kanso mwebale nnyo mpiseewo nga tiwali aneesimbyeko ate obwire obwo baliyo batandika okukala konka results zibaasa kulekankanyikyakale abokugerera embeera mukiyabeere aho twaza kukorra amakuru aga baba bakirinzira obururu okuruga omu magomborora gandi mukaaga na tawuni kansi ibiri okurangirira omusinguzi gasha kwa Philip Murangira na Sande K. William Kumizamu n'amakuru abebembezi ba NRM nabe byo kwerinda babinga registrar obira komerwe Jackson Mutahi omu office abantu bagira ngo akine emishango yo kureta akavuyo omukarura kaba MP ngo tubaru kwenda garucarete MV ndijo omukarura kamagombora akasheshekerizoba abarukwebembere kibina kya NRM nabe byo kwerinda batugambira kuba yecura Jackson Mutahi obira registrar wa Rwampara kandi otwira rya Harmanda ahabo kucipure byarugiro mu karuru ka MP w'abakazi kandi oguyabananda kuteza kerizoba karengurwa magombora twaba supplies daily izoba twantuze mu karuru ka chairperson LC3 na ba mayors twaturyaho kutegerize materials z'akaruru ne mwami Charles Kamanyi twareba kandi registrar materials zaretwa registrar utkutekateka ngo abirashije mu kifome n'ingashi akine mishango yo kwansaringa ahabyabira mu karuru tukashitama tubikireza na twagira mu bwere ubwo mushija registrar witu yabatabandize ku heze mishango yaroho yo kwansaringa mishango y'akaruru twagira ngo tukumwenda mu office aho kuba no yareseje mvuye yona na hate mvuye kirumu abade ku remand not even ku police abade ku remand yafunye bail just nakubiri ajembo ate akaluka lero yabaka kulembera kibadde kibinyo mbange nange sose kubira waguru soke nebuze iranzize nga ndakumujja mu Rwampaka era ndagidde aba police kirungi office iranye police ya Kinoni baddamu kujja bamukwate agira adda munda gye banamujja okumuza ngadda mu court kubanga ne kubintu yadata zokuba amasimu nga bagala kujja nti bamusikemu so omuntu omabadde asobola okukozenga ate akavuyo akaruke twalina luli okurugera abebembezi b'ekibina kya NRM bamubuze barahayo kumugarra mu office nuko kubagira ngo Christine n'amakura orukura karuru muri ankore nuwe yamusindika abo kuba yaba
yabatine chipapara chona chikumugambaho so kutwagezaho kumbuza na mentioninga umuntu bakweta Christine nagira ngo nuwari kuba nuwe yamusindika nuwe yamujyango aje mu office konkambo y'intu tuzakore tuyetegereza tureba ngo the same Christine nuwe yabari mutare center kandi bashimirwa n'ubo barese no muvuyogo atahiyizira ko namanyecyo na informinga polisi nabagambira mutahi yikukwisha kazo mu office akatandika kugawa matirizo batemko kwisha bakamwita bakambuza kuyisha umujiciro rwa mukuru wihangayire ko kwatwaho ahabwa barukwenda kwinegeza imivuyo umubururu bwa NRM mu district ya Rwampara kibinyo cyabada sindikidwa Christine namakura Shinamakura uyu mushara akora ne Dr. Tango Doyi yavaka akavuyo akerwa mpala akakaruka bacyara era yo mu suspect atandakora na statement ku police ne unyano kwe unyana limanyi nti region bamukwata kubanga bera mbarara ne unyano kwe unyanga tibanda mukwata baraba kibakiye ubunyisa so ikirungi aude tujja bamugambye nti RDC yajja ne security nava mu office nagenda nembadde njja kulagira demba muteke mundu sinza kwagala kavuyo winkolera nakwiwa musayi twagezeho kwikira mutaya hasumu konkayanga kugamba nito hanshongezi ebino birayo byaba biti agaruka NRM rurengo rw'umugombora kagumiza mukaterwa nihorere nubwo imyanya yitwahikaho abantu baba bari bake akubona baba bo kwasa kuyomba yomba kwega katerendi tuyapikiriza natwa zamaraini umushinja witu mwana mutonge Ronald tuyana ruru musinje kandi akatanda kakare yawo musinguzi akwayiho uruhika na mukaga bamukorataho yeburu mushanje na mukaga tonga natekwa kurya karu abwenje abo kubanyoni ndeba ahanda iba batiro kubija mbatugambira nitwaho kwemerire nicoreka ngitonga cyebindi dibani tonga tegekera cyo muri kinoni yaterezo hereza burunji yatwebembera kandi yategeka yagaye amazira n'imizira ngutonga baza gusiga abebembezi ba NRM muhona nabwo baraganisa abanyarwampara ngo umutahitaragarutse mu office mpaka imishangwe hwire umugandi Elizo mutera karokente yakashato mu district ya Kiruhura abatura bayiroko bitashemererwa abwo amazina gabo kubura mu za register kandi ubwe batira karura kahwire eki cyarebekaho mbyarebe mu kijinja bwashamure na nshwere mpango ecyareta kimcero bamumbaterwa karura hantebe yo bwa meya abarumu David Koya yagirangwa karuru tukagira nshonga akarukizobe sofa soku kagendaje akataramu muvuyo abantu bakera kare baza gutera karuru baronda abantu babo nanye bandonda hangaya yankiriza ngo ndabemu nza kwata ebendera ya NRM twagambaho na bamwe abatura uko akaruru kagenda aho TV West and Aidan Bataringaya hamwe na Paul turiyamureba yongera yo mu gacencire abarukwana sesente amwatano gwa Uganda na Rwanda ogwa Chanka ogurukshangwa mu district ya Kisoro bariyo nubacura bwanyuma y'umuhendo gw'amafaranga aga Rwanda okushuma ekyo bari kujya gushitubere mirimo yabo yashanyara okurugera abantu abari mu rumo gwo kwanisa sente ogwa money changers hari cyane kaboda na Uganda eshirinzi za Uganda zimazire imyaka 2 ziterire wagerageranisa n'izindi sente eziru kuhinda hinduka buri izuba integeye William orukwanisa sente hansharo ya Chanka kandi umazire imyaka 15 mu rumo gwo nagira ngo eshirinzi za Uganda zikafa ahabwo rutaro orwa DRC ahabwo kugira ngo business tizakitambara kurunji ahabwo shubuzo kucendera mu ihanga rya Rwanda Uganda na DRC isente zaruriye amanyarwanda yaraguye bitewe n'impamvu ibihugu biranye Uganda igihugu ca Kongo cagize n'intambara none tukaba turi gusaba president wa Uganda n'u Rwanda na Kongo bagire nguko bakumvikana
ubucuruzi bukongera bukumvikana ibintu bigatambura mu bihugu byombi ko ari bite. Nabwo abanya-Uganda nibagira ngo bariyo bakora bushomoro Rwanda ahabwo bushura oburya higura umunongo mu Rwanda. Ibintu ntabwo bikije mu Rwanda bitewe ibintu byo mu Rwanda biri hasi cyane kubera bije mu ibintu bya Uganda biri hejuru cyane. Ubucuruzi bwa Uganda amakanika neza kubera ko ibintu byo mu Rwanda ntabwo bikize cyane nta mujyi wa Uganda ngo iyo turi kujya bari kutwara hasi abayobozi nta jambo tugifite turakwenda gukubitwa nubwo batugira imbabazi ariko ahenshi turwara hasi. Elazima Sanyu meya wa Cyanika Town Council nawe nshongezi yazigambaho business current uko ihagaze ntabwo abantu bari kuryoha neza mu byo bwo gucuruza bitewe n'ikibazo ca Kongo. Kuba Kongo nta bintu bikijayo cyane urasanga ibintu ari Rwanda iri kubitwara kandi bigende ari bikeya. Elazima sinagira ngo Uganda eremerwa kutungura town ya Cyanika. Nka Cyanika Town Council amanga other new town councils hari ingorabahizi zirimo zo tumaze imyaka 5 zikiri ibibazo na cyane ibifashe ku mihanda. Abaturage uzibamenyere nta bamenyereye burungi bwansi cyane ariko tugerageza kubahugura bagakoraho. Shilingi za Uganda 10 zikabana zihingana amafaranga 13 konka hati shilingi za Uganda 10 nizihingane za Rwanda 12. Amakuru akagasha kwa Keta tuzarirwe. Kete atuzarirwe katumureho natugaruka. Katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibaregaruka kugire nako hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ine chama chayo muhuje katochi niyerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Amazina ganje mu mpiyedo kasi ninduka kikoti cy'Uruva district ninyaziye myenda ni ngora twosa amashanyarazi aga fresh ngatuyamba fresh sora etuyambire munonga amashanyarazi gabo gatunga buzubu mbija bagatereza batatuyiro sente zone utojezomu mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyine maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free evri kuchira hotela noti 8 noti ashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha Chibaya Youth Development Sacco aba kugom kurwanisa obworo okubika sente hamwe no kuhereza loan za hanshaji nche bakuletera voluntary savings, group savings, institutional savings hamwe na junior savings, derotwa hikacha loans, bakuinire business loans, agriculture loans, border loans, school fees loans, emergency loans, home improvement loans hamwe na women and youth empowerment loans. Bashanja muri Kitagata Trading Center Kaejo Mbara City ahitaje rukuru bina matajo muruti Koranoria hamwe na Nyamitanga. Ebiri kuchiraho za website www.chibayayisako.co.ug ninga tera note ibiri note chenda nemwe abiri na mshanju nkaga na mnana ninga note ishatu mwenda ishatu 10 Chibaya Youth Development Sacco, Unity and Development. Musiko abadomu lwa katoli kundongozina nanywedde kano kaado vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutobo
okolora kolora okotyongoka kwata kano muzeyi kano bakayita batya pineapple soda drink kakamudwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi utamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozi tuntumure stressi Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband Komora chukunywa cha kabozi multivitamin drink Chikutasyo munsi y'amagara marungi Nichikuyambaho kwigura emisi kireta amanu masyo mubashirira hamwe n'abakazi n'endijo migasho kwata kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress echo kunywa cha kabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi health products limited chamibwa UNBS kandi cyuruho mbipimo bya milliliters 320 omuduka supermarket hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorora ihanga ryona okushubura no kumanya birukiraho 0702 15 81 Uganda makuru okurigirira abatezi bakaruru nibagira ngo akarora katerwa tukaba mu mivuyo y'amani abo kwa byo kwerinda na ofisi ya NRM bakora ekiri kubasika okuretaho obutebekana akaroro muri singiro katandika shahina oyiro mutawun kanso yisingira ikatandika shamushanju kandi cyabari kura akaroro ka NRM bajyangu cyarito bwa nyuma yo kushanga hino bushumo bw'abantu bwenda gukorwa ubururu I mean dear forms izo kwandikaho abatera karuru twashanga zitayikire twatekateka maybe ntabaza ko haza musaba challenges is to stopping twamara stoppinga twenda toyeta bakanditsi twikizingana ngo printing I photocopying tumekinga sure ngo areas izitabona epapura zabibona hona habaki mchera polling stations mu muri sinje town council bwa nyuma yo kushanga ngo bamwe abantu baza kutera karuru baba batashize imyaka washize imyaka oyina imyaka nga kazarwa ari yara bitunobera bibiri bityo bamwe baba bese imbere basima byo kwerinda bwo kureta obuteka aho kwa twatuniye security rukumara habamu ubuvuyo buke kunga abakuru baguma bakurindaje habaho uzazuna zargayeje kandi bayimo yo kusingo micyoka byo gutera muri 12 kandi yasinga mugenzi wa Isimbe nawe Joseph Kamnini twine omusereza za side nasanga yashabire koransi ibiri ezo kwata sanga nasanga C na B kandi yagarikire yatebenkanise nayenda kakaguta akutwakozera katamaga tamaka nayenda katahibitara tugayiriho safari ahabo kuba ainengeri yatunguye mabacyana uko mirimo bahereze nyanya yo gukoramo bakwatara honka ahabana babo ukubarondera imirimo yo gukora kugera Ruganda kandi ari ature na umuntu w'abantu wagira kizu busafari na umuntu w'abantu abo kwa n'abantu arumbi takwemerera go kubanza bakakamuha akabategeka kubi akagaruka gwa kabiri akabategeka kubi bakagaruka bakamuha karuru obuzubu ni corruption na impunity abantu abamwe batekateka mu bahanga kukira movement abandi abakora movement bagirira mu nshobe amakuru agashaka Ruth n'wamanya na ari waso tugumize mu namakuru abazira mu district ya Shema barabwirwa kurekera hentekatekambi eyo kugira ngo okushomesa no kwabagiga bonka batyo bakashitama bakabura kushomesa abana babo
ebe byona bagambirwe nyuma abazyo amukoro gokoreka entaranta y'ishomero rya rwebita preparatory school erukshango muri Ngoma Kiziba Ward Kagango Division Shema Municipality. Adrien Katsime Mwebesa ohereze kutwara bendera y'obunyishenjero kaze ya NRM habwa district ya Shema kandobira ryo mjenyi mukuru agambira abazire ngo ibindi byona babikore bitu batebwo kwera abana babo fizi. Ekubasa kureta omworo na no mugiga bakashitama hamwe bakagamba nakachumu wabo tine chikuzaro omuka yawe kokweza kwesheka buranjiti tine chazara omenengu wao abo kuba emikono yawe tekuza kumara emikono yeberte ko rabana bakunyashatu. Abebembezi bishomereri bebembirwa muhango mbyo bwegese Professor Misha Katsime Rwebita nabagira ngo amanu gona bagatire akushomesa mutwe emikono hamwe na numbero gona. Ikintu cya gukara cya yabera yake akwa twita kadinji so ikitukoze no kurangwa abana twabandikana practicals mwana nayiga ibyo mu class konka ya tarebere cy'ikigendo misho na atake kwakire takwedeje kandi abana handi tushomesa imyuga myinshi kandi okushomesa kwitu kurimo okukozesa emikono buri kimwe cyone. Abeji basimire Vision Group na Mnonga TV West abo kubashomesa je na nokutungura entaranta zabo. Thank the Vision Group because it has done much things through the country and all over the world, especially TV West and Toto magazines. Our meals are healthy and balanced. Our teachers live within the school premises and are always there for us. Abeji abasinjire yokoreka entaranta bahirwe biconco hamwe na za certificate nangwa na za basare zo kushomera busha ahabwe entaranta zabo. Amakuru agagasha kwa Mayuko atwakire. Bebare Michael atwakire twaza kumuraho twije n'amakuru agebye mizano. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. It's time for action. Let's go! Get up, get up, get up, now let's go. We gotta move up, get up, now let's go. Get up, let's go. Get up, let's go. Sounds good! Pass the popcorn. Get up, now let's go. Get up, let's go. Get up, let's go. Get up, let's go. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Mbaga ya daddy. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire echo sure. Kati nange bampakingire saa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. At Advanced International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments.
We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. You say nothing yet. This Big Brother Naija Season 10. It's 10 times the drama, 10 times the rivalry, and 10 times the game. This is certified. No zero, no minus. Watch all the eviction nights live on Palmagic Prime, channel 303 on GoTV and channel 148 on DSTV every Sunday at 9 p.m. for just 11,500 shillings on GoTV Plus or 15,000 shillings on DSTV Access with Kawiki. Gold sponsor, Guinness. MultiChoice Uganda is regulated by UCC. wakozesa momo nobu inamani go kushashura ibishare byawe juba kandi hatari okuteganisibwa uri kozesa simu yawe yimata star emwe mukagitano star inahashi ninga shigo scanning code ku downloadinga momo app obase kushashura mizi amashanyarazi TV school fees n'ibindi byinji munonga chorobi kandi nikiyamba butashisha bwire iwe yahaye simu yawe woshashure ejo niyo momo amana garu kuretera kuciraho. iri zuba nza kutayire cyaro mufite butoshaka kuba kuri yo kwesima no kushemerwa ombirabira imanda zitazi mwe na zimwe nebyanga bakabateranda hamwe kusharura ibishaka by'embere konkebere abakugura omukampani ya mufite bagitsire burungo byona omukindi kundeka mwana wanje takiruho kuteganiswa mufite habo nirwo mukushakira ibishaka bitari mwe na mwe okutambe ndwara zombe nkohere okweyagura ombero gwona gubaje gubereshera umwana nabasa kwesiga mufite habo gel aloe vera avocado ningashe papaya mufite okweyesiga izoba ryona. Orwa mkaga bendeza shino bwokirikire omucyayi nenda ubwo niyejo niyo yantutwire ati wano dewe wala shika yawe yokari yo mwana ona sheri orindenda kushika hona kasti nsibire ninshuma ninyegera terera turebe beyenda kagira mababiri shika ine mwabarongo ahayo aine mwabarongo debo mutwo ogumongu gwa dengu ogundu ngugwa ikatore mwana we Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omucago kusingura bihembo nyamwinji ubwo uri kwerebera TV buri wiki buri kweyandikisa ni kongera mice yawe okutoranwa okwetaba mu draw yitu buri rwa mukaga shaye mwene chweka ezekiro waheza kusingura no basa kutware kiwahangura ninga bakwe musente omukash emirundi yero kwetaba mukazano nikwene mice yawe yo kusingura eri kweyonjera mweno tarindaho terasta 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bwa hati akarone kagambwaho buri hamwe. Makuru agibye mzano empaka z'amashomera ga senior eza fiasa erizo zatandika n'endigito omuri Kakamega omuhange rya Kenya obwe team za Uganda zimwe ziri kutandika n'obusinguzi. Omupira gw'ebijere bukedi ya comprehensive ya Singa St Mary's College Kitende gori biraharyemwe kandi ba champion ba Uganda ababudo SS nabo batandika n'obusinguzi bwa nyuma yo kusinga bine chikopechi aba Amos College hagore mwa hari 0.
ombishchi Kawempe Muslim yagwa chikazi bushahara busha na Marida Girls ya Kenya Lerio Bone Conceal Girls Secondary School kurugumuri Sinjiro basingwa Archbishop Njenga gore mwaharizero omukubaka timu zone za Uganda ezarumbodo SS Hamdani Islamic St Noah hamwe na Kitende zatandika n'obusinguzi volleyball na Mugongo Vocational School yasinga St Philippe ya Rwanda nobwo bushatu hari 0 kandi ombishchi Bukedia yasinga St Aloys ya Rwanda nobwo babushatu hari 0 konkayo katikamu SDA yasingwa Kamunye ya Rwanda nobwo babushatu hari 0 emizane geneja kwiguraho mbutongore izobe rya Nyenchakare kandi President wa Kenya William Ruto nuwaragigureho but generally abana bazana twafuna chances but for utilizing a but of course turakoma it's the first game they are creating the down no that's a good team zina uko wachigama mu ndugu kubanza ukuzomfia sa games so niteka ngo tweteka teshere of course it will be experience abo mu ndugu kubanza konka nyuma yangu abana twebodero kanise kurungi Uganda ni teams Twategesa bulungi being nti ffe ba defending champions twetegese bulungi bakochi bakoze ogwabwe gasha kwa Aloysius Byamukama tugumiza munage byemizano timu ya PSG herekirama no kurugenyuma na gole 2 okusinga Tottenham ya Bongereza na gole nari shate za penalty umuzano guzandwe nyekiro omuri Yodin omwihangeri ya Italy 12 months against top